Pagmasosyan tayo po in solemnidad ning kawanal-banalan akatawan at daya ng Kristo. Sa kaluguran kong kapatid, ing pangagmasusi, ing banal ang isa, ing banal ay Eucharistia, at tsuya, ing ginuta mo, Yesu Cristo. The real presence of Jesus in the most holy Eucharist. Kaniting solemnidad ning kabanal-banalan na katawa at daya ng Kristo, mumuna pakatandanan tamo, balang sisimba tamo, ing pamagligtas na ning Diyos, panitayang panamnaman. Kakadwa, balang sisimba tamo, Jesus, parati ang atyo, ing banal ay Eucharistia, potang tatanggapan ni, ing kayang katawa. At kakatlo, botang sisimbata mo, apapangantaya, itang katawa ng Kristo, amagkalubsikanan kay katamo, sikanan, bankanita, tukyan, ing kaburyana ng Diyos.